دوست ہے انسان کتابیں، ار علم ار عرفان کتابیں، تعلیم نا بنیاد کتابیں، استاد نا استاد کتابیں، نہ دوست ہے انسان کتابیں، ار علم ار عرفان کتابیں، تعلیم نا بنیاد کتابیں، استاد نا استاد کتابیں، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، کتابیں خوان، کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، کتابیں خوان، کتابیں خوان۔ دا تحقیق کتابت، اثبات دا تصدیق کتابت، ولدیک سوالاک کتابت، آلاک حوالاک کتابت، تشریع دا تفسیر کتابت، تغ معرفت تعبیر کتابت، معنی دا مفہوم کتابت، ادراک خودی زوم کتابت، عنوان دا مفہوم کتابت، اندرون دا بیرون کتابت، ترکیب دا ترتیب کتابت، آداب دا تہذیب کتابت، تاریخ و روایات کتابت، سپارہ و آیات کتابت، تفریق دا تقسیم کتابت، وولام الف میم کتابت، شد پیش زبر زیر کتابت، وڑ ڈول ادا پیر کتابت، مسخی سنو خلال کتابت، دانام اعمال کتابت، مذہب شرع و دین کتابت، دستور دا آئین کتابت، ار راز ور اسرار کتابت، دے توبے و استار کتابت، ہر راز ور اسرار کتابت، دے توبے و استار کتابت، نہ دوست ہے انسان کتابیں، ار علم ور عرفان کتابیں، تعلیم نا بنیاد کتابیں، استاد نا استاد کتابیں، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، کتابیں خوان، کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، کتابیں خوان، کتابیں خوان۔ مشخاخر و تودیر کتابت، کب زغم و تفرتیر کتابت، جن دیو پری نور کتابت، سرساز و سخن سور کتابت، تم ڈیک تم رنگ کتابت، لٹ خیر جلو جنگ کتابت، زئی قوم نسب شجر کتابت، بن دود ادب نقش کتابت، غٹ منتر و جادوک کتابت، پل پھر کو خوشبوک کتابت، غٹ رسم و رواجاک کتابت، دارو و علاجاک کتابت، ناسوت دا جبروت کتابت، لاہوت دا باہوت کتابت، پوشیدہ و ترشان کتابت، جبریل دا رضوان کتابت، تورات دا انجیل کتابت، آبیل دا کابیل کتابت، نمرود دا کارون کتابت، سامری دا آمون کتابت، شداد دا فرعون کتابت، ارپیونو ارمون کتابت، ملعون دا ابلیس کتابت، شہزادی بلقیس کتابت،
نا دوست ہے انسان کتابیں، ار علم ار عرفان کتابیں، تعلیم نا بنیاد کتابیں، استاد نا استاد کتابیں، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، کتابیں خوان، کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، کتابیں خوان، کتابیں خوان۔ داؤد سلیمان کتابت، اسحاق دا عمران کتابت، دا آدم و دا نوح کتابت، جسمات تو دا روح کتابت، دا یوسف و یعقوب کتابت، محبوب نا محبوب کتابت، موریز دا نوروز کتابت، ریکھی و خطی سوز کتابت، نورا و بٹے خان کتابت، سوزو سمن جان کتابت، دا بیبل و نوری دا کتابت، ابدالی و سوری دا کتابت، سکرات و ارسطو دا کتابت، بدھا و ہلاکو دا کتابت، رامائن و گیتا دا کتابت، گرجا و کلیسا دا کتابت، جنت و جہنم دا کتابت، برجوان خوشی غم دا کتابت، سائنس و ریاضی دا کتابت، مستقبل و ماضی دا کتابت، علمیہ خزانہ دا کتابت، رندیہ ترانہ دا کتابت، ارمثل و وساحت دا کتابت، الغرض ولاحت دا کتابت، دا منطق و ناطق دا کتابت، مخلوق دا خالق دا کتابت، دا منطق و ناطق دا کتابت، مخلوق دا خالق دا کتابت، نا دوست ہے انسان کتابیں، ار علم ار عرفان کتابیں، تعلیم نا بنیاد کتابیں، استاد نا استاد کتابیں، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، کتابیں خوان، کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، خوان کتابیں خوان، کتابیں خوان، کتابیں خوان۔ پچمت کنو کبنی کتابس، اشپوس کنو تینکنی کتابس، نشوخ پا انمول کتابیں، دے حجا امے پول کتابیں، کرہیل کا سر کے کتابات، آجو یا سر کے کتابات، ای فن نہ اٹھ جلوہ کتابات، نی خنت ملا پار کتابات، ٹھوکو کو امو پرو سرابان، راجاک ارام رو کتابان، بے روح مرے دھن کے دکے جان، کمرہ اگا خالی کتابان، دوکے رت خلنگ جنابات، دونوں تو غسے او دا کتابات، معلوم مرے غٹ ثوابے، ایڈس کن دوستاک کتابے، زندم دنیا ہم تو کتابیں، زندیہ دوا ہم تو کتابیں، خلوم نئے خوشادہ کتابت، درختات توشادہ کتابت، بلسم نو رنگا کی کتابت، تاریخ یا جنگا کی کتابت، بالیا ہو الی کی کتابت، تو بین کچاری کی کتابت، گاڑی تو رفتاک کتابت، پیری تٹی استاک کتابت، دارو دا شپادین کتابت، منزل دا گشادین کتابت، ظلمات چی پٹنگ کتابت، توفق نئے ارفنگ کتابت، نے پن نسل و قوم نہ شان، عرف پیس قدم بید کتابان، خوانن کی نا تو شینک کتابیں،
پرتین نہ آدینک کتابے نی عید تو نانوک کتابے نینے یار سے فوک کتابے کپیس اصل ترک کتابے پائندہ افمرک کتابے کپیس اصل ترک کتابے پائندہ افمرک کتابے دا خطبہ داواز خطابے دا خواجہ حبیبونا کتابے دا خطبہ داواز خطابے دا خواجہ حبیبونا کتابے دا خطبہ داواز خطابے دا خواجہ حبیبونا کتابے نا دوست ہے انسان کتابیں ہر علم ہر عرفان کتابیں تعلیم نا بنیاد کتابیں استاد نا استاد کتابیں خوان کتابیں خوان خوان کتابیں خوان خوان کتابیں خوان کتابیں خوان کتابیں خوان خوان کتابیں خوان خوان کتابیں خوان خوان کتابیں خوان کتابیں خوان کتابیں خوان